Uburusiya na Tanzania mu mikoranire mishya. Madame Samia Suluhu Hassan ari Moscow, Tanzania n'Uburusiya mu rugendo rushya rw'ubufatanye. Ese niki gituma perezida wa Tanzania afata urugendo rw'amateka rugana i Moscow nyuma y'imyaka irenga 50 perezida wa nyuma wa Tanzania asuye Uburusiya? Kuki perezida Vladimir Putin yahisemo kwakira Samia Suluhu Hassan muri iki gihe isi ikomeje guhinduka mu rwego rwa politike n'ubukungu? Ese ufatanye bushya hagati ya Tanzania n'Uburusiya bushobora guhindura iki ku bukungu bwa Afurika y'Iburasirazuba? Muri iki kiganiro tugiye gusesengura ibyaranze uruzinduko rw'amateka rwa perezida Samia Suluhu Hassan mu gihugu cy'Uburusiya n'icyo rushobora gusobanura kwazaza h'umubano hagati y'ibihugu byombi. Ndi Benga Hoziyana, iyi ni The Quick Times News. Mwaye ikaze ni mutarakanda subscribe kandi subscribe. Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan ari mu ruzinduko rw'amateka rw'iminsi 4 mu gihugu cy'Uburusiya aho yakiriwe na perezida Vladimir Putin mu murwa mukuru i Moscow. Ni uruzinduko rwitabiriwe n'abayobozi bakuru b'impande zombi rugamije gushimangira umubano maze imyaka myinshi hagati ya Tanzania ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ndetse no gufungura amahirwe mashya y'ubufatanye mu bukungu, uburezi, ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse n'ishoramari. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'uyu mubano, ibyaganiriweho hagati y'abakuru b'ibihugu byombi n'ingaruka uruzinduko rushobora kugira ku bukungu bwa Tanzania ndetse Afrika muri rusange. Umubano wa Tanzania n'igihugu cy'Uburusiya ntago utangiye uyu munsi. Mu cy'ubuyobozi bwa mwarimu Julius Nyerere, Tanzania ari imwe mu bihugu bya Afrika byari bifitanye umubano wa hafi n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Mu mwaka w'igihumbi 1969 mwarimu Julius Nyerere yagiriye uruzinduko rw'amateka i Moscow, yagiranye ibiganiro n'abayobozi b'icyo gihe kufatanye mu burezi, ubuhinzi ndetse n'iterambere. Nyuma y'imyaka irenga 50 perezida Samia Suluhu Hassan niwe perezida wa kabiri wa Tanzania ugiye mu gihugu cy'Uburusiya mu ruzinduko rwa perezida. Ibi byonyine byerekana uburemere impande zombi ziha umubano. Kuwa gatatu tariki ya 3 Kamena perezida Samia Suluhu Hassan yakiriwe muri Kremlin na perezida Vladimir Putin. Kremlin ni ingoro cyangwa se inzu cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya, nkuko mu Rwanda wumva village urugwiro, Tanzania ukumva ikuru. Ubwo nuko nkuko bimeze. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Mama Samia Suluhu Hassan yavuze ko ibiganiro byagarutse ku nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ishoramari, uburezi, siyansi, ikoranabuhanga, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, bikorwa remezo ndetse n'ubukerarugendo. Izi ni zimwe mu nzego za Tanzania ishaka gutezamo imbere ubukungu bwayo mu myaka iri imbere. Kimwe mu byagarutsweho cyane muri ibi biganiro n'ubucuruzi hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko ubucuruzi hagati ya Tanzania n'Uburusiya bwazamutse ku kigero cya 72% hagati y'umwaka wa 2020 na 2025. Iri zamuka rigaragaza ko ibihugu byombi byatangiye kubona inyungu mu bufatanye bwabyo, ariko kandi abayobozi b'ibihugu byombi bemeranyije ko hari amahirwe menshi atarakoreshwa. Niyo mpamvu bemeranyije kongera imbaraga mu rwego rwo guteza imbere ubuhahirane ndetse n'ishoramari. Mu myaka yashize Tanzania yagiye yigaragaza nk'imwe mu masoko akura abashoramari hano ku mugabane wa Afrika. Igihugu gifite umutekano uhagije, umutungo kamere mwinshi ndetse n'isoko rinini ry'abaturage. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko Tanzania yifuza kubona ishoramari ryinshi rituruka mu Burusiya, cyane cyane mu rwego rw'ingufu, ubuhinzi n'ibikorwa remezo. Ku ruhande rw'Uburusiya, Tanzania ifatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi ku mugabane wa Afurika y'Iburasirazuba. Ikindi cyagarutsweho n'ubufatanye mu bijyanye n'uburezi. Mu bihe bitandukanye abanyeshuri benshi ba Tanzania bagiye bahabwa amahirwe yo kwiga muri za kaminuza zo mu gihugu cy'Uburusiya.
Perezida Samia Suluhu Hassan na Vladimir Putin baganiriye ku buryo bwo kongera aya mahirwe hagaritswe kufatanye mu rwego rwa siyanse n'ikoranabuhanga mu gihe isi yinjira mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Tanzania irashaka gukorana n'igihugu cy'Uburusiya mu kuzamura ubushobozi bw'abaturage bayo. Tanzania ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere muri Afurika, ifite zahabu, diyama, nikel, uranium n'andi mabuye y'agaciro. Uburusiya nabwo ni kimwe mu bihugu bifite ubunararibonye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu rwego rw'ingufu. Impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukorana muri iyi mirenge kugira ngo habeho inyungu ku mpande zombi. Uretse ibiganiro yagiranye na Perezida Vladimir Putin, biteganyijwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan azanitabira ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu rya St. Petersburg. Ihuriro ni rimwe mu yakomeye ku isi mu guhuza abayobozi b'ibihugu, abashoramari n'ibigo bikomeye. Samia Suluhu Hassan ategerejwe kujyana ibiganiro n'abashoramari benshi bo mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'abayobozi b'ibigo bikomeye n'ubucuruzi bishobora gutuma Tanzania ibona amasezerano mashya mu bijyanye n'ishoramari. Ibi rero icyo bisobanuye kuri Afurika, abasesenguzi bavuga ko uruzinduko rutareba Tanzania gusa, rugaragaza uburyo ibihugu bya Afurika bikomeje gushaka abafatanyabikorwa benshi mu rwego rw'iterambere. Mu gihe ibihugu bikomeye ku isi birushaho gushora imari muri Afurika, Tanzania iragerageza gukoresha ayo mahirwe kugira ngo yihutishe iterambere ryayo. Ku ruhande rw'Uburusiya, gukomeza umubano na Afurika kimwe mu byo rushyira imbere muri diplomasi yarwo, kuko igihugu cy'Uburusiya ni kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu burengerazuba bw'isi. Nk'uko ku munsi w'ejo nawe babwiye Uburusiya buba mu turere tubiri bitewe na geography yabo cyangwa se n'imiterere y'igihugu cyabo. Hari igice kiri mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se ku ruhande rwo muri Aziya, n'igice kiba mu burengerazuba bw'isi ku ruhande rwo ku mugabane w'Uburayi. Ku gihugu cy'Uburusiya ni igihugu kiri mu bice bibiri cyangwa se gituye ku migabane ibiri. Rero ubona ko iki gihugu cyashyize imbere gukorana n'ibihugu byo ku mugabane w'Afurika. Ubona ko kimwe mu byo Perezida Vladimir Putin ari gukoraho harimo n'umubano w'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'umugabane w'Afurika muri rusange. Mu gusoza uruzinduko rwa Perezida Madame Samia Suluhu Hassan mu Burusiya rushobora gufatwa nk'intambwe ikomeye mu mubano hagati ya Tanzania n'Uburusiya. Ibiganiro yajyanye na Perezida Vladimir Putin byibanze ku nzego zifatiye runini ubukungu bw'ibihugu byombi, zirimo ubucuruzi, ishoramari, uburezi, ikoranabuhanga, ubuhinzi, ingufu n'ubukerarugendo. Mu gihe ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwamaze kuzamuka 72% mu myaka 5 ishize, impande zombi zirifuza ko uyu mubano urushaho gutanga inyungu ku baturage bazo. Rero hari n'ibindi bihugu bishobora kungukira muri aya masezerano, by'umwihariko nk'ibihugu bisanzwe bikorana n'igihugu cya Tanzania byano ku mugabane Afurika, by'umwihariko hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari. Ese aya masezerano n'ibiganiro bizavamo ishoramari rifatika n'impinduka ku bukungu bwa Tanzania? Icyo ni ikibazo igihe kizasubiza. Ni ikibazo cy'igihe nyine tukabona igisubizo cy'iki kibazo. Ndi Benga Oziana, in the Quick Times News. Mwarakoze kudukurikira, nimwegire gukanda subscribe, like, share ndetse munaduhe n'ibitekerezo byanyu muri comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru asesenguwe byimbitse kandi kugihe. Murahabeho amahoro y'Imana akomeza abane namwe, imigisha ya Nyagasani niyo mbifurije.